usikarati andabo mutagete umwemseno akole nenchega so saga ndro kana babo mutuno gutmo mbalenga baba ngako nenchega mweshime arigere abantu babo ai kwanere mwali konda ito sauti. Asante DJ. Abantu bamintombia more munatwakorete chikura chia 2022 omo sanio ono mutangani mumanyete tari gavana mutambe ntorigo supporta ni kabisa tokoremeremu eto bauti yawe tenke nekeronko bori ngaki abantu bane mwantomere chipara chirosi gunchiraro sikuna kiyoka tokobuna siasa teyo toigwana ile totegererane rende umugabana nere tokorega si pamoja nande ekera abantu basigikanirie ngoeta nabare toigwana ile gabana tia tokoremere mu pamoja tokonya abantu aba banyecheki. Asanteni sana. Haya, atega. Wapiga kofi Onkora. Abantu banyecheki. Onkora korega sinagana na karibu. Nanda nene mwisho kuona na wasawano. Malenga kutola Onkora korega sinagana na. Asante sana. Antubale ehol rigoro ekere ehol elia ikaga abantu bari genda bateye bonse bayike bachega gose kicheke muga sogoro gikorwe tebe abantu bari ehol mari bayike bonse gochaga gasi ya MCA egasi yo MCA yamone no korosiri chiko amanye koligirerie gasi inero sekete andalete amaoni emyaka 10 yaetete abantu bamenje nyachekiga nkalenga mwaete basani kabere lyoka ali tanga ndigamna na service liri ndara service chekie mwaete kabere lakini ese myaka ebere naenda ndiribona yene chekia gatatonko ina tuwana ina ne chekiye nigasi yo mugavana umwemisiye aligerinya kie kwenanu aleta abantu barolenga kie abantu bakore bakoyeho kere ward ekerona so etobis e ward ekoro kumonyerero sensi marani inanyo petitions chia etwe milioni 80 ne chinde 90 echeki ya basi boitangare yani ward ya basi boitangare nkanyorge ko 6 million shok e ward ye chi million ya etwe shoka 13 million e ward ndeke wate 98 million basi bogetaolio ya wate 16 million shoka ngateba nga chi ward ya Jones P45 lazima mbeke chibesa chirengana chibesa 27 million ngatebe mu MCA ndige chipara ekirandi geri chipara nechi project kinda tugachagega tukalaunche para rugorali Jobu KBB 819 mpaka lero byanya ogore byanya koba yo mana na lieli taliyo ntebeiga e contractor twaete eyemo oli twanstenerega akagenda
Agaanza na Masigesi ni bagatu wake mtu ansteka iga agaanza na Masigesi Masike West na Basi Central ward yane ya Basi chache para no enemo peyo yakolekanira watatigani njina rusityo muboko ngatebonga kingo soka kurwe ward yane ya Basi chache nakitokora abantu baminte contract eri ekagendega itwega kwa busongo agatene megas mpaka bono egachigase kitene chigase mwarole none pale yamerete etwaina na quotation tigamba boy abantu baminte negere ikera ni maite epara yagerete omuntu akagenda ngokoroku oguti no nguti bono epara gete yasukubo mwenyolete twachete gocheiga tukanyora teligweteka epari yekagera akakora akaenda mwisonde na achagaiga ukaboli omweshimiwa MCA aende gavana chimilioni 5 nchibekirega tokanda wacheki tukanyora nchikolete ichiyo ukabeka chibesa enyagitari gali from 5 million to 10 million enyagitari yerosigwe nega tokorosigwe ya sababu kore county ngine ndebeki ndobwate eward ya rogole group eward yari entanga niti yari ko be kwera mabati lakini tiblock chinde ibere ko chimate chiwa kwera kulingana na BQ koruwa kulenda ndega asiende echare ka 5 million echare ka echinde mono mogambe ako mentine tani 5 chare yes Investment Limited for innovation. The BQ as the following. The BQ nereyo. More than 5 million. 5 million. 5 million to begeto. Lakini name ntete in the forward budget. Taribo. Eji etara etigwa na COB. Go after ya collected there is another money coming in. Abagaka bali tegerera aya yobete ko bi Marvin transmokire yo Marvin aya BQ roof repairing and some iron sheet replacement, some part of the hospital na dekara kolekane lazima nyero lencho mwenyene biashara vile mbio. Aya ceiling aya tikobole. Aya egendo gya kabere ceiling mutiga molebi oyo. Aya a ceiling replacement. The whole hospital, a ceiling, electrical works. You gonna mangana estima yons. Aba na inji montega revi intevyo. Tuiwana ine. Litangane repair ye roof na replacement ya mabati make talions. Kabere kubeke ceiling inya kitali ngima. Yons. Ese kiro bono iga. Ega siestima yons electrical works. Yons. Amangana ya machi plumbing works. Yons. Painting, I hope yons. Painting yons. Tiling works at the wards and some offices. Tell of his Jones. He got you ward and some offices. And that is the BQ for 5 million. Aya. Ntaito tenga nechibesa 5 million na irengana abego mwishino. Na ande na menta chimilion chinde isano from make it kiane which nyagitari gari. Nyagitari eliebe mod. Nyagitari tubwate ga igani nyagitari eyage susu na masimba na chichirange ga water project. A solar
panel ya be ko bantu bagitungo oyo gugwana meroro project ne yo yabo nkuba tebinde sababu y'iki project nyingi nande byande no mwaziri one o health gaiga recirculation of Bocheri water project, water pump, electricity pipe. I ndiere yaanze na monte ke monte bi wekera na bora nyoli ngote binton tamanya chitangi chi 10 liters 10,000 liters mturena na editori na omokuru na ikuru PG secondary ndachete Navy secondary school Nyamuya secondary school Nero Chicago secondary I want to kuana talikuru ororo aya Nyacheki secondary Morangi secondary Navy Nyaboyo na Navy secondary Style Johnson Chabeti kwende the innovation level 5 itoke Ndrete Chipara Kera Bridge Baringo Kia Ngondi Road ya Ngondi Mero City haya ayukuana kwanza tumaidi no ena ase odenga haya enege Ndrete this one Yamuranga Junction Naikuru Mairura Road mwenye manyete Yoro Mbiere aya Nyacheki police ya Kangansu Raro so etwabenga incomplete gono munga anchirentebega before antaraba MCA patukwanele munga kategera incomplete munga tuona valenga complete munga anchirentebega bitangani a contractor Mheshimiwa Wanderia square to basiro gorobaiga chipara pare nyuma yetukanya igoraiga umuntu inero oli okwete ntranya la contractor ngao egoswa mpake kerudu atenga kire contractor bono lazima tuji AMA lakini ntara kwan ntaite nyunjo mwemse na watu wana ina ato tell and you will talk. We welcome your colleagues. Bakwane.